he hausa kan member zom tak pusi ngun len chunga hian Congress ni chungin MLA fa vote ro atia khan Congress nge MLA fa vote tak ti kha kan kan soi fia la ko ngai khoi MNF nen khan election a kan chang hawa candidate kan ne lo na MNF kan vote puya MNF nan ne lo na Congress min vote puya Vawiin rinom tak le pa takin kan ti ni speaker Congress rin tak chungin MNF vote ro atiak kutan beng dur maya khawang khan khata khan Congress candidate kan ne lo Vawiin MNF kan ring ani maksata na contribution nei tournament ti chuan ben ezer kan hospital thate Trinity kan hospital thate nen te hian in rem roste state tanga hospital tenen aru karala in rema speaker Zawhna kan tamhian du loe manile Zawhna na annex Zawhna hospital lian kan hospital lian tenen in rem theimang silawa a chhor tu tena kan chhor du hospital a hian maxi man theini sela maxi chu kan tiru riang kan biala poton kan lang ti kha ani a ka Zawhna chu ben eser te Trinity ate hian lai po hi ke chu ka dau kana rin tel na kan ya tin speaker to dau clear na puna ni to lo Zawhna zo to aba ka khachu na kina discussion lo speaker ti sela veleze lai ni malumai dan ngai kha ko ni na lo speaker hi kan ti to chuan chu aya kan nei to speaker kan kan ti boile no ni chuan ei rang fa mang te post te puna chu thio malom kon research tu wang chu so du just statement chu nei mai sela Zawhna ni chu kan hospital thate nen hian in rem nei sia in chung chu ka ding we Zawhna speaker ei chi tu lo mai lo mo Mizoram sarkar in poisa in minister in na siam me ka lo makkan thelo tu Zawhna zo turi member zom ta pusi ngun en chu kan so ma speaker ka lo me supply minister zom tak ka Zawhna pakhat na chu ration card van nei velo ration card van nei kan bia langa son har sa tak an la nual maya heng hi apol athinga thak theidan hi aom theim ti pakhat na ania nimina governor speech kan soina khan kan minister zom takhan JPM sarkhan nu chuan party awanga retailer ban sum te thak aom to lo ti kha a het chi lo de mi o katia retailer ni tur hian ZPM kher ni angayem ti ka Zawhna ani a tin chumi ruala pu speaker khoi tan kan soifia du bakat chu ka MDC ni kuma November tha lai autonomous council kan in thanga khada khan kho pakhat a chuan retailer thoklai khan Congress candidate ta kha an sum te ni wangin an vota chumi wang chuan unit thokan hek sa tu na han department lam an mang ang khop maya kala kha khoi taki min se sakse a khuwa po kan soi kheranga dam lui khuwa retailer thokla ya kha Congress of vote wangin ZPM unit 10 na sa takin an heka department lamin an hau buk sia an mang ang khop maya kha kha athei ram chuan ati diklo lam ni lovin Congress of vote wang chau ni chu khala kha kan zot do min se sakse tuna pathum na chuan he tun la hian DC tangin circular gas connection check chungchang a suak a helaya hian hey pu speaker iphalnain DC circular hi PMYU consumer te ne na tangin service charge GST telin cheng somnga pakua ania ti chuan nan PMUY consumer titan cheng zathum le zanile som thum le paru ani a hei hi sarkarin lo boy pui via he kan ti tur ani em company thil ani a tin hata hian hemi rate hi company rate ani reng em ti la kha kan zo du a hei connection po ne ve thailo sarkar na thona pek te tan cheng sunga pakwa lo choi pho kha thil har satak ne hi company red renge tin an mani nan PM
EY consumer te hen hen cheng zan ni le somthum le paruk ani a hi pumnga chungin mandatory check tur zu ani ngai maya kha company ho ti tur ni om takin online sarkar hian hi alo ti tamai hi enge ni omzia tin are te po hi sarkar ek all company ret ani ngai yem ti lai kha kan zo bel na ni alome Zobela zo turi member zom ta pi beril bani sangi samang. Speaker Kalome, FCS and CA chang to minister chhanna tana ka Zawhna chu bufai bugdik kan kalpuya kan lom mipuite kan lom MLA hian enfil ngai pakhat omin ka shia retailer te lama hian harsat na antok nin ka shia hi kan minister hian asiat puyem ati ani na tura tak chuan amun pui go down na tangin digitally nan bukanga bugdik takin retailer ne na thinganga retailer in bugdik takin mipui ne na petura nia chuti lai chuan retailer bugdika pe ti te hian kan choi harsana kan nei ti hi alo thleng phong maya hi bial bil thil ni lovin rampum thil ni in ka shia chuwang chuan khongai takin minister hian arang lamin heng bugna ti hi dikta ka manani MT tele retailer te harsan na hi chinfel the ni MT hi min chana tan ka zotani kalome Ole Zobela te kha athe chang turin Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pugila Chanzawa Soma Speaker Kalome Member zom tak ten ramtana service kan pek chungchang at Healh Care Zawhna an han zot hi lom lein ka ria pi prova chakma Zawhna fingerprint pek theilo wanga delete an ti kha sarkar atang chuan chu tiang ti tur chu ani mi lo maya tun haya food civil supply sa kan tho pui ten retailer tena bu fayan khulthin engam bozat carry over an lo ven himngai von himngai hi retailer te tan har sat na thlen tu ani thina wangin thlasom chung foi khatma retailer bu fai khul lo te hi chu an bu fai khul tur hi go down lama tangin peri lovila kan khul le du an ti huna an kwata ka pek le mai turani retailer ten an lo von him reng angaya retailer ten an har sat pha zia sarkara an thlen na sa pi prova chakma soikha kan lo en chiang ang khatiang a theng ani chuan sarkarin roman na asiamang tin house member zom tak usi ngul lian chunga Zawhna har sa tak ka wara an la ka pola thei ti dana MT hi kan sarkar hian uluk takin ngai tu na seng na sakhop maya tuna India sarkarin national food security hian noi sari sangruk zani som ko paruk mi hing ko ta min pe ni noi sari sangruk zani som ko paruka te chuan mire thei zong ti mayang ngai tu ngai khotina poorest of the poor extremely poor low income group te chu khung zo vek thei om khania noi sari sangruk zani som ko paruka hian Mizoram mipui population 11-12 lakhs vel chau ni si hi mire thei NFS khung ve silo ko tai na dai tak silo kha kan la thanem maya chin fel kan tuma kan beina samaya lo thin po hara achan chu khotin veng tina party in du sakna angin kan lo in hum na salutuka keini chu kan thei dewo lom an ni hi kat po lo ro se ti phal po hi kan tam lo khop mai aha thak ka ti khop maya a minister berika au na sa mi noi sari sangruk zan hi som ko paruka te chuan angai tu chin te chu pu speaker lut leng vek to tur kan nia kan la lut leng chuang si lova ti chuan sarkar chuan ngai tu na asiam ta Mizoram state special ration package kat sen hi siamila kezia som nia khultur ti mayang kat wara la zinga din mun har sa de utan kan tia tuna hian mi sing sari vel chu kat sena chung kan thun to sing sari hian mi sing rukvel tuna hian allotment thar food civil supplies department chuan a chhole to DCSO tin te
cái Food Civil Supplies and Coal to Minister pon not sita DCSO tina kat vara la omzinga din munhar sa khotlang pon din munhar sa nian soite re thei si kat vara cheng som thuma khulan la omani chuan DCSO mo phurna ani yang ti in tuna hian notification kan chhuat thar ta ni social media ani mo tuma kan venga kat var zinga mi har sa deuh an la om ti anon soi ni chuan kham area en call to DCSO mo phurna kha ani to do na ni chu chu ani ya tin i Zawhna o pu speaker pu singu lian chungan an Zawhna a khan kat pola te NFS alu thei em an ti taka kha chu kan ko ta noi sari sang lu zan hi som ko paruk kha mi har sa ten kan ho khat mek angin alang sia eng po ni se mi thi te kan han dili tanga nikum March tha atang khan all India reson kat siam na khol hi anon siam buaya ti mai tiang state sarkar in thei to pa chu chungpon kan la ti fel lei thei lova pu speaker kan buai khup maya Delhi ate kan in tir tha a kan in phone renga department kan tho pui te pon thei to pan chu chungin March 2026 min lo ngai chang kham te u an ti ya hei i kan la ngai chang mek ani tin pu speaker retailer ni tur hian ZPM ni kher ngai em ti chu angai lo ti ani tin dam lui khwa retailerin congress a vote awangin a vote ti a khiat dan tak kha chu pu speaker zot thui long mai la amoro chu he house kan member zom tak pu singun len chunga hian congress ni chungin MNF a vote ro u atia khan congress nge MNF a vote tak ti kha kan speaker kan soi fi la ko ngai khoi MNF nen khan election a kan chang hawa candidate kan ne lo na MNF kan vote puya nia MNF nan ne lo na congress min vote puya wangin rinom tak le pa takin kan ti ni pu speaker congress rin tak om chungin MNF vote ro tiak atiak kutan beng dur tur maya kha wang khan kata khan congress candidate kan ne lo wangin MNF kan ring ani alo ome e khatiang khachu kan soi tong khan hey India mi te hian British kan ngai sang khopa sap trong te hi kan za kan ngai ro puya a trong kama chuan British hangover ti trong kam hi ni ya so ka kal to te hangover hi kan la tur ve de wani u speaker kan party wo karte hian sarkar ma sapon an ti thaw lom hian ron ti e ke ni te chu sarkar ma sa te ti dan thalo khati ve tur kan ni leine kan in tia tun theng chuan kan in khap na save khup mai u speaker a Zawhna DC circular PME woi consumer ti la ya kha kalau buai pui na sa khop mai Zawhna hi tu nge ron zo tang o an zo tang nge zo lovang zo se ka ti rolin zo lo se po ka ti thawa punguna nan zo ta lau maya department lam le consumer association po enga tinge consultation nei mumal silawa IOCL ho du dani kan lo tiri ngot tin tu na hian ka ngai dan te po ka lo vom kual nual ani u speaker heta hi chuan IOCL lamte le DC le department lamte consumer association te riruin hutakin lo meeting ho sela hei hi chu aret chungchang po hi mipui te pom thiam thei zong taka kalpui a thain ka hria pu speaker Zawhna thata ka lo luta kalom hle mai house member zom tak nula beril wan nei sangi pi kan ti hun tei thleng takang mo bu fai buk dik ti lai hi sarkar tun sarkar lo pian tir khan supply en kol tu wa te min han ni tir ve le kha pakhat kan chua retailer ten go down na bu fai an lak reng rengin
abuk dik thlapin kala ni ti in sign ve kang katia a kan tia chu chuan na satakin go down na tangin bu fai buk dik retailer ten an lak pha do na mokatia amora su ni lo zong in lo kala retailer te khan go down na bu fai lak lo an lo awang khan abuk dik le dik lo po chik ta si lo khan buk dik thlapin kala e ti kha an lo sign zung zung maya u speaker nizan maya fuina pakhat kadonga ramtana thil tha ani chon huai sen ro mipui min vote du le zui lo wang ati lam hengai tu vok su ti fuina kadon tepo voina min ti chak tu hi ania go down athok tepo hi kan warning na sakhop mai u speaker buk dikin in petura ni mipui ten retailer ne na tangin bu fai buk dik an la tura ni go down na tang hian buk dik lowin an la la ni lo mo go down na thok ni te po hi in chu luai chi ni lo ania din hun lo om tak ani na chen om ania kan ti boka tin pu speaker he house zom taka hian hei hi kan soi tlang duwa kan retailer te tan po huat tur po ni in ka helova ni min maya po bu fai bo thau kan chan hi ma wangin quintal cigarette sang hi kan sefani ti he house zom takan ka puang suaka kan retailer te feedback kalau mua chuan kan supply minister hian retailer te hi min hi bral ve ka tumani ti zongin an dong song dai mai ni quintal cigarette sang hi kha carry over kha chan him lo la khor somli pariat ve kha khonge kalbo wang le ramta na thil tha ni chuan kan ti mai turani pu speaker kan minister as om viang nangin demand sei huna wenam nak ti om de uzok po kha zona i tam sia ole ati toy thei de be mo nia pu speaker pawimawh sia rin dan le bel chen dol manglo hian i veilo mi te hian an pudar chak angreng sia fil thiau khopa han soi kha ni kan du dewa retailer te zok hian ka tong kam hi khongai takin huata lo la lo sela pu speaker kan minister za om tak hian bu fai cheng som kam pangaman thin kha cheng som thuma ati to hian bu fai ke ji khata cheng som panga sarkarin kan safe te ti mai maya sarkar safe ani ngai mi khateng khang u speaker zona kal je ka kan chang je lange go down in buk dik takin pero se retailer pon buk dik lowin go down na tang khul su se digital weighing scale hi go down za som pania kan da to mi puiten bu fai buk dik tak retailer tangin lak tumila tin he sarkar hian retailer te lo man duli kat varan lo thin kha cheng khat le dulia kan ti san sak to ni kat pol le kat enga cheng khat le poi som thum panga an lo thin kha cheng ni le poi som riat panga kan up to bokani tin kan finance department te hian sarkar kum thari lo ngak lok ula kat varin kejia cheng ni retailer in lo to sela kat pol le kat engin cheng thum kejia lo to se an ti chu financial thara hian aron lo thing do ne pu speaker kalome 네, hello, 뭐매. 니 치나 니에 까볼 안에든 간딘 문화 지대울럼 아니 흰 할사대와 아닌 괜히 까바라 간 오망아니 엄마이로세 간때 달렘 로티 라이 카조라 미puite 니간 가이투나 간만 차커 마야 tiζong hianin intlan siak taila hei lesson card hi sarkar khan ngen na siam khan kan surrender dei to ke ni chu member te surrender lo kan lo mem chu in zo khera ngai lowa ka tiζong khan han intlan siak taila ba thawm em ti kha kan bel lek ni te se tin kha kan minister khanin nula berili te pi ti hlan ka va khak lel em atia pi berili kalat ti zel me min huat phaem long chumo le zona danga kan kalang star question number something le pathum na zo turin member zom tak dr kb chwai somang
Speaker Kalome, Health and Family Welfare Department Changtu, kan Minister Zawhna tak chhanna tana question chu Sarkarin National Health Mission employees te hi regularized tumna nei em ti an he Chang Turin Health and Family Welfare Department Jam to Minister Bill Mipui Somang. Speaker Kalome, kan member Zawhna tak Dr. K Bay chua Zawhna ka chhanna chu Sarkarin NHM employees te hi Government of Mizoram Regularization of Centrally Sponsored Scheme CSS Employee Scheme 2024 anga regularize zel atume Kalame. Lezo Belozo Turin Zawhna itu Dr. K Bay chua Somang. hlimawm hle mai soi vak lem lawanga question a ke chu question puna chon question a kalmenga tun din huna hian NHM noya hian doctor engzat nge chormek la om PC doctor om lo ne engzat nge panhina chon emo sanction policy engzat nge tuna hian kan nei recruit tumna omem ti ka zo belna ni Zo Belozo Turin member Zawhna tak Pu H Ginzalala Somang. Speaker, Hun Pek of Kalome, Honorable Minister Health Department Changtu in Minsan Atana Gandu Chu Health worker hi Zawhna tumna Omani tia soina kharei to khop ma hei kan ngak lel to sia hi enge ni adin mun engtiga nge kan lak thi don ti kan zot duwa tin max noya hian mipui engzatin nge tuna hian hemi facilities enjoy to inziak lut to ti hi kan zot du boka tin pu speaker ka zole du chu he ga bial chu nga rabung khuwa awma chu ta chon 4th grade hi min da sak thina ma se nu reilo ti hian son chua ani thina ni pu lo thomo ya anon da an son chuak le maya adol le chun pu biak than ki manon da le an son chuak le maya hi enge omzia a solution tu rom theyam ti hi kan zot du ani tina dol le kan soile du chu pu speaker kabial chung kho then khata hian health department train thok tu ommelo na kho kan nei nual ani pam chung not dirtlang murlen lungphul lian selam ti te an nia heta hianin health worker te ada ve theilom ni ti hi kan zot du bok ani pu speaker Kalome. Lezo Belozo Turin member Zawhna tak Pu Robot Romoy Roite Somang. Speaker Kalome han par ta ka chuan ko ve ka lom le mai hei zo belna pathum vel kan ya kan ei tewa ma se re lo nan an ti toy venga pakhat na chuan sarkar ma sa MLA fun lai khan ka ke tuna kan han bial ve ha check bial ate khwan le Mizoram hun sanga health clinic center mamo na awangin demand based tak awangin kan bial bi ka pokon som pakhat lai kha dinani tangkai khop maya chunga chuan khotlang tenen tangtlang in MLA tenen te potang tlang in anti in ka sia ka kulam kal bial ma khani nar sen an om ve khwa hey now nei te po hi khwa po te selad nei ve zel lo thei si lo ai bren thei bi lo hun khalo thleng ve khang emergency tak ate khan an tangkai thina kan pi minister Zawhna tak khe cheng tu turan yanga tiang vela po han ti thei tamia lo Mizoram kho zatam tak adan tamai hi serious lane ka ria universal health care te kan tia ka la universal lo maya abik takin ha chek biala kan nars pakhat po lo na khwan tina pu ta final bill tu Zawhna takina seng deu khan khunga khwan ti le thei dana omongem ti kha kan zot tu tin panina chuan regularization chungchang kha health tumna khalom katia sarkar masalama po dan te po se ni ten kan ti ni regularization ni sia tu te modan tumna khafek tel dewa regularization program kalpui tumna hi
theyang im oti heril ruwa oma helaya hian ngun dewin kan ngai tuangai ka remis kum somni te kum somni pangaten lo thok to a heng nuwa kot poina regularized tur ati ngoi te po education sector ate phei chuan an ommeka hetiang ani lai hian Government of India project approval board 10 posaron create thlap ni si office order pa ngai taka appointment pek ni si hi DPC kal thlang lo chuti khati ti awanga in engemo tumna te hi thei le lek ni te point ka ria a khoi hinge modan dik tak kan ti hi le a interpret tu sir mai te po hi ni a relevant government a hun la government ina post ani na taka chuan CSS a hian post creation hi DPNR lamten hanti mai ngam te po hi ni chi alawa government of India na post aron create a kha an ring mai thina ni so tiang ani laya helaya lo ignore lo ngai nep deu tuma government of India post aron create office order pa ngai tak manga appoint ni si kha hengen ni athuk vela lo boil lova regularized tur chi khamit regularization ti aming poni na hi chuan mi dan na tur scheme ani lova mi ting lo deu po fel lo deu po tu na kan dan ding lai ang dewa kal anga kal chi lo te po thun lu na tur scheme zo kan ni lai hi he ho zaum tak po hen kan ria ta pawimawh ka tiang zong khan kan health minister hi chuan tana la nin ka ria regularize to te pon om nin ka ria minister dang te poina eng to na tan hen avan tha em ti kha kan soi lang ve tu hrim tu a tin ni china khan zona liam to zo ka khan post speaker zo tum kan ya ka max ne a tha ka ti reng mai ki chu max hi engeni PM ha ka ton chu ni mi alo ni ma se a that lo na lian tak thungero chu a chhor thei tu an thlem hi ni kan minister zawm tak khan thanem ngai takin MLA te point mani bial mi te harsa zual te hi chu an registration fee te poi tum pui ila ati kha MLA fun la ya registration fee cheng za mi te ani anga ati don chuan ka bialangi chu ka tumpu yang ti ka tiam tua chu tiang chola ti thei do nem ti kha kan zot du boka tin tingtlanga tangin aizola te hlat takatangin an lokala kan bial te chu hlat takani a hospital civil hospital ten ron pan ve tang ani he max awang te po hi ni a ma se si tan chang lova eben ezera te Trinity hospital ate kan hospital tha ni ani atak po kan mutlan vek kanin ka ria engeni ngoro nang ni du tok in soya kan an ti ve do da kan tan ek kai don relation chu wang chuan ka zo na chu chi ni lo zo na hun ni hi kan nui ringot tiang kan minister za tak in thanem ngai taka MLA te maksatana contribution nei tournament ti chuan eben ezer kan hospital thate Trinity kan hospital thate nen te hian in rem roste state tanga hospital tenen aru karala in rema speaker zona kal tam hian du lo mani le zona na annex zona hospital lian kan hospital lian tenen in rem theimang silawa a chhor tu tena kan chhor du hospital a hian maxi man theini sela maxi chu kan ti ruyang kan biala poton kan lang ti kha ani a ka zona chu eben SRT Trinity ate hian maxi ati thei donem eng tiang ya ti theiang ti ani kalome ole athega ka sang turin Health and Family Welfare Department to Minister Pilarin Pilal Soma Speaker kalome zona nei tu Dr. K Beichwa zona chhanna kha PC omlo na PC a doctor omlo na iti tiro PC doctor omlo na hi ashia cha theilawa kan sarkar tirkhan somthum le pathuma ningka sia a program nen phejon somthum le pakwa vela khan an omlo chu wang chuanin ZMC atanga low graduate ho kha kan han place ta chara a mai ro chu boy thak em mai chu khang ho khan kazir le du anti date fura kan handa khat vekatuna hian minzir zo san le lomta chu wan chuan kanta na har tariang met pakhatian ron wanga karindan mai chon tuna hian pariat vel arwa karing ani chi chuan
NHM hian Dr. Somsari le pakwa lai mai kan chora kan sarkar min jang khai ma NHM te hian doctor hi chhor theilo phei le chuan kan health care system hi a chhevia wang ti hi karing ani ti chuan zobel na pani na engineer H ginzalala zona kha health worker zalak tur kha engpia nge la kan tum ti ni a hei hi pu speaker kan hak lel ma advertisement chwa ani vek to exam mai tura kan in bo sai lain CSS a kan health worker chormek te khan kota minon khingta a CSS hi kan lu na tur ani an ron ti ta top maya amai ro chu tu na hian kota kan han in kingvel meka aron chwa ve le chon health worker za hi kan la don ani tin max mipui inziak lut to hi an tam khop maya tuna hianin 2011 census ang kha chuanin mipui hinwai som pakhat le ti vel kan oma amai ro chu tuna hian han ngai to chuan noi som pali te chu kan tling to mange o kan ti lain max beneficiary zong individual hian noi som pakhat le singa le sangli le zariat le pariat kan ni mek ani ti chuan rabung 4th grade min da sak them ti hi chu da sak theye hei tuna lok ni chin po khan jing dar kwa vela khanin kan superintendent ka zubia enga tinge rabunga khanin kan da vek sia ka tia hei kan emo po ka confirm pathum an omalom atia chu wang chuan inhnial de ongai don ni nakina pu speaker ti chuan niang lo tat health worker a hian an biala da thei ani ngem ti hi pu speaker kan zawai hria ta tan kan so te che tam a group D hi zathum chuangin kan in dai lawani sub center a ten chuan chu wang chuan rationalization kan ti a chu ta chuanin PC zong a han pathumin kan semruala CHC a hian alun deuh na lai le damdoi in samek an ni lo chuan pali kan da biate khwan panga an om zewa an boi deuh awangin chumi ti lo chuan PC zong a pathum kan da tin health worker hi charge kalak cha khanin za chuanga hianin health worker omya lo nan lo oma wang khanin rationalization kan ti a clinic amite sub center an all the neute kan pot khoma somret le pakwa kan filapa chuti chung po chuan tu na hian health worker omlo na hi kan la nei no la ni za kan la khuna chuan kan da khat vek thei to tura kan ngai ti chuan pura ba romoya roite ina min zona health clinic center din le tumani MT kha kan du khop me kan din don lo po kan ti chuang lawa kha zani le samthum le panga te me mai kha athala ka point lo hu thin ang khan lu thei chang na tereu te kha an lo sat thwa me ya somruk le somnga le pariat an lo sazawan huwa puziran aron report le wangin somruk kha kan an lo sazaw mana chu han le tir kan tum khan kan chhor tangkai theisi lo a omsa po health worker kan da theisi lawa chu wang chuanin engpo ni se hei hi kro red vel bor hi poisa au yo me ke tia finance ho kan lenga te kan soma quarter saknan te min siam sakro ke tia ma se UC an lo pek vek to wang hang kan let theilawa kan sorkhan hu khan adang zong khami somruk ba kha kan han save boka amai ro chu atak khan ateu nang kan te don nya pu speaker i phal nen te du ni la thang ti chuanin tuna chuanin khami health sub center kha VC te ne na te thadewin lo hum hal ula amamo dan khwa piang zela kan mamo dana zirin kan mangtang kai don nya tin kan in cha ani chuan NHM regularization in clear na omem ti hi pu speaker in clear na aum lawa danin aphut angin DPNAR ina dan aron siamina aphut anga piang khaju an lu zela ke mani department a hian health worker somthum le pakhat an lut to tunain process mek kan neya engema za chu an lut le don ani chuan maxi hospital liana mandan omem ti hi mandan a om hi kan dua kan thi renga man nimina poputi BC an ron soyang khan an rate te kan dila an rate hi asan ve ma wang hian sarkar hian kan tilei theilo ani bera Mizoram pona kan damdoi in man tam tak te hi an re thi atlom jok em a
tin claim size hi han soi ve mai mai la pu speaker irem ti na in hemi damdoi in Mizoram chunga damdoi in lian hawa hian emergency le life threatening a chuan lu theini ti close kha kan neya 10.3.2 a khan chumi anga claim hi tam takan oma e chuta chuan claim size lian em a phai rama kan in tir reimbursement pa ngai a hian claim size liana chutuna hian anni chuan kan rate atanga 10% niam hian min ti sakron ron ti a chu po chu sustainability kha kan ngai to lo thei lo wangin in rate te min ron pe ula kan lo zir chiang vele photanga kan in bedon nia kan ti a han tlom ngai thei selang chuan anni po hi mipui te tan hian a tha kan ti mema kan du ema amai ro chu speaker point of order khungai takin milo se thiam sela kan minister sa tak point apawimawh mai he thil hi kan hospital lian le tha kan dam lo te po ke mani po kan nianga kan bial te po nia kan sung te pon ni zelang lu se kan tina hospital ang chia max kan contribution pe veren sia kan han in end call thelo lai hi chu sarkar po hin phaniam atul chuan post pe khoi takin phaniam sela tin state danga po re tatlem ti kha state danga re tlem vapan kha akal man nen taxi man nen rexo man nen thlona man nen hlen man nen han ti chuan state danga re tlema in mutlem viawang chi kha atlem lu tuk big lo mai thei ti lai po hi ke chu ka doubt kena rin tel na kan ya tin speaker to hitau clear na puna ni to lo wa zona zo to aba ka khachu na kina discussion lo speaker no ti vele zela ni mal mai dan ngai kha ko ni na lo speaker hi kan ti to chuan chu aya kan nei to assembly proceedings kan ti boile no ni chuan ei rang fa man te post te puna chu tliang ko mai om kon minister tu wang chu so du just statement chu nei mai se zona zona ni chu kan hospital thatin en hian in rem nei sia in chu chu ka ding we se rona pu speaker ei chi tu lo mai lo mo how so sitting at du na ron soi chu na chu zona soi na hun Mizoram sarkar in poisa in minister in na siam ne ka lo na hospital lian so chamai ro pu speaker thelo turin hospital lian te hi in rem na sign pui du lo mo poisa chen tamat lo speaker ka kha chu na di si sali arin da na kha hela ho sa hen kan ngai turin lo speaker kan minister ngai tha Zawhna la chan lo hi oma emo sang po sang zat nge recruit tum no om em ti hi ala chang me lawa ten question masa PC doctor om lo nam hun ti kha ka ring ti khaneta arin dan kha kan pom mai don nge ting nge niang nakina je kin min pathenem a che kha ka ve du de box se ale pu speaker Dr. K. Bechwa siya du zong kha hi kan department lam secretariat le department ten om veka ziakin arang theyang bering kanon penga ka shelo deu tan ni a change reng ani tin mai hianin chu wang chuan mi lo ngai dam sela chuan chang zo time tro puro ba ro moya zona kan chan chun zum lenga hospital lian te hi ke kan operation lam hian mi lo negotiate pui sela kan package rate le ke mani na kan offer te hi pom ve turin ke kan ai o hian min lo negotiate pui sela ka du hle mai ti kha kan soi tel du ni chu ti chuan chu lo le chu chan mai kan em pu speaker ka she seng to lo kim vio ve nakina dema soi huna adang chu pu speaker khongai takin irem ti chuan hi kanau ti hian minon pek bela package rate anga an rate du angin an ron siam meka kan la soi ho lenga package system hian an ti du dewa package system lo hi NHA lam hian min rem ti sak to lawa ADB point chumi wang chuanin package rate kan kal vek hianga ya hi boy thak em reimbursement atuna 10.3.2 ka kan man po hianin tuna hianin bill la enfil lo kha kan la nei tawni manual in kan inbox sia ala tang tewa amai ro chu finance lama tang chuan poisa kan nei veka tun financial year chung hian khang kan la check lo zong te po kha pek chwa vek kan tumani ti hi pu speaker zone tel lo ma se mi puisha ta kan soi du bokani kalome alo mame ne health department hi apoi mo renga mi song te nong ania
เฮลายกัน member สองตักโซนปกโซอมโลปอันนี้รันแล้ววะมาจุดนั้นดิ demand discussion เตลอมโดนหุ่นเรย์จอกทอจอกแต่ปกนั้นในตัวไงแล้วให้ question ดังแต่ปกอะไรออกมากันมันก็จะต่อไม่เท่ question ในตัวเต้ที่กันใส่เจ้าดูชุกี้กันเบี้ยละปกจะพายนอตเบี้ยตัวสมแต่กินเสียงเดือดคานข้อเลี้ยดำโดยล้ำถกตัวอมเมียเหลาอันนั้นมันนี่รู้จุดปอมเทนี่ฮะรู้จุดเตปอมเทนี่น่าวนี่เตปออินเลียมเตปอมเทนี่กันที่ตัวนั้นเฮียนี่ข้อเลี้ยMLA ฟันจังกินกันรวยนี่อินข้อนี้พูดเลยนะเลยข้อรู้เรียนนะ X-ray call MLA ฟันจังกินกันบวชใส่บอกกันเงินดูจูเมมเบอร์เตจังหูแตงอูจังหูเวลากันเทียงกันพักตัวให้กันมีเลซ่ากันมีปุ๋ยเตหีอันเลยนัดออกมาก็มา medical facility ในมีอะไรขวดจูอาเซียเราเดียวที่ข้านี่กันเทียงอินจังหูแตงที่กันเงินเจ้านี่หรอเสียชวน